Get yourself a Loot Crate! Seriously, you already missed out on this one. LootCrate.com. Epic wins every month. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu PC Tech. Danas otvaramo novi serijal na mom kanalu, a to je reakcija na neke YouTube kanale, te na neke videe na njihovom kanalu i tako dalje. Dakle, pišite komentare na koji kanal želite da sljedeći reagiram. I obavezno prije ovog videa subscribe-ajte se na čim kanal, imate link njegovog zadnjeg videa i link na njegovog kanala u opisu ovoga videa, tako da bacite pogled i bacite subscribe da dođemo do 700 pretplatnika. Ulazimo na kanal i da vidimo neke videe. U biti, zadnji video prije 2 sata, trenutno je na streamu od Bosnian streamera, tako da imate link i tog streama u opisu moga videa, te link od Bosnian streamera kanala na koji ćemo vjerojatno reagirati u sljedećem videu. U biti, čim se na svoj kanal snima neke tutoriale, omegle i tako dalje, vlogove, ponajviše vlogove, zatim streamove, LOL, League of Legends igra, tako da, dakle on ima, ja mislim, da 20.000 pregleda, 27.000 pregleda i 615 subscribera, te se pridružuje YouTube 4. svibnja 2018. godine. Mogu reći da mu je kanal dosta dobro uređen, tako da ima dosta pregleda po videu, da vidimo koji ima najpopularniji video. Sve što je mome kanal je vrlo dobar, tako da bacite subscribe, imate link u opisu ovoga videa. Video najpopularniji 4.600 pregleda, da vidimo koliko je točno. 4606, zanimljivo. 8 komentara, nije loše. Nije loše za preglede, lajkove, ok, evo like, 732, u biti kanal je dosta dobar, sviđa mi se da ima popuste za produkciju, dakle ovo je ujedno i najbitnije na kanalu da ljudi jednostavnije mogu vidjeti kakvu vrstu videa snima. Dakle, imamo ovdje igre, prognoze, najave, League of Legends, edukacija, live s Eldinom, to vam je Bosnian streamer, imate link na kanal u opisu ovoga videa, najnovije te vlogovi, dakle, dosta dobro uređen kanal. I ništa da moji, to je to za ovaj video, ako se želite like, share, subscribe, a mi se vidimo nekom od sljedećeg videa. Pozdrav!